ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru ngende Fagika yiramura kuri mikro ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho impamvu nuko ntari njyenyine bwana Nsanzimfura Jarimura kandi turi kumwe hano muri studio turaje ngo tubabwire byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'andi makuru agezweho mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari. Turahari kandi tuje ku bwanyu, duhora hano ku bwanyu, ni nayo mpamvu rwose ntabwo nta munsi bwira cyangwa ngo buke tudahari. Yego. Bwana Nsanzimfura meze ute? Meze neza cyane. Igitondo cyiza rwose. Yes, reka nizere ko umeze neza koko nkuko bivuze. Nanjye ndaho hanyuma n'abakunzi bacu reka twizere ko bameze neza, bamerewe neza, baryohewe n'ibihe. Abo bitameze neza tubifurize gukomera kuko ejo rwose ni umunsi mushya kandi uzazana n'ibindi bishya. Yego, hanyuma reka twinjire ku makuru ari kugenda mu bice bitandukanye. Urugamba rwongeye kuba magasa, imirwano yongeye guca ibintu hagati y'impande zombi zihanganye muri teritwari ya Masisi mu gitondo cyo kuwa mbere. Babyutse barasanira mu bice by'inkengero za Nyabyondo centre ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugiye kuba dutambagira ariko bwana Nsanzimfura nyemerera dukomoze kuri inkuru ya Joseph Kabila Kabange maze iminsi mu by'ukuri muri iminsi nk'itanu itandatu aracecetse ntago yavugwaga, ariko abenshi baribaza batese Kabila ubundi bitebye ko ari Goma, ni bande bamuri inyuma? Niba amaboko muri inyuma naya. Ese Kabila ari kumwe nande ubu ngubu? Ni bande bavugana umunsi ku munsi bashyigikiye impinduramatwara cyangwa se bashyigikiye gahunda ye? Twamenye abandi banyapolitiki bakomeye bari inyuma ya Kabila. Tshisekedi rwose afite abamurwanya kandi bafite imbaraga. Turaje tubabwira amazina muraje mwumirwe. Ni mu gihe kandi guverinoma Kinshasa murabizi ko yari imaze iminsi itangaje ko ngo rwose bibujijwe gutangaza amakuru yerekeranye n'ishyaka rya Joseph Kabila Kabange ni PPRD ndetse na Joseph Kabila Kabange ubwe. Ubu noneho hashyizwe hanze indi gahunda cyangwa se hacuzwe undi muvuno wo kudashyigikira cyangwa se kutavuga kuri Joseph Kabila Kabange n'ishyaka rye. Leta ya Kongo yaciye umuvuno mushya wo kubuza abanyamakuru kuvuga kuri Kabila. Turaje tubyinjiremo. Bwana Nsanzimfura Jarimura aka FDLR kashobotse ndetse na guverinoma ya Kinshasa yitwa Aledexese. Uyu nguyu yohoze ari umusenateri ukomeye hariya mu gihugu cy'Ububiligi, ni umwe mu bazungu rwose baza akarere k'ibyaga bigari wakunze kukagenderera mu minsi yatambutse. Yongeye guhamya ko abagize FDLR bikubye kabiri nyuma yo guterwa inkunga na guverinoma ya Kinshasa. Gutwa tuzi ko ibyo Kinshasa wenda hari abavugaga ko Kinshasa ivuga ukuri ko FDLR yacitse intege bijyanye n'ukuntu kubitwa na M23 hariya kuko ifatanye n'igisirikare cya Kongo, ariko bakavuga bati buriya FDLR yaba yarashize, nyamara irahari ndetse ari byo ari kugenda ayivugaho. Ari nako Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaje yunga mu rya DSTC, ariko kandi we agaragaza ko Tshisekedi adakwiye gukerensa imbaraga z'uyu mutwe wa FDLR. Niki yatangaje turaje tubifi muzini muzingo. Turanyarukira ku kibuga cy'imirwano turebera hamwe iby'ibitero byazindutse bigabwa mu bice bya hariya Rugezi. Muri Rugezi ni ibitero karundura karabutaka byagabwe mu bice bituwe cyane n'aba mu bwoko bw'abanyamurenge, byaje kugira izihe ngaruka rero. Ibi byose turaje tubigarukeho tubabwire ibyahishuwe ku butegetsi bwa Kinshasa bivuga ko rwose buri gutegura ibitero karabutaka kuri AFC M23 mu bindi bice. Se ni ibihe ibitero bizagabwa ryari? Turaje tubigarukeho tubifi muzini muzingo. Turebera hamwe mu by'ukuri ibi bitero biri kugenda bitangazwa n'abaturage batuye mu bice byo mu Rugezi nyine. Bavuga ko rwose ngo umwanzi yagabye ibitero mu Rugezi akoresheje andi mayeri. Aya mayeri yashyizwe hanze, turaje tubigarukeho. Abaturage hari ibyo bari gutangaza nabo ubwabo. Hanyuma bwana Nsanzimfura Jarimura turanyarukira muri teritwari ya Rucuru ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho haraturuka amakuru y'ibitero cyangwa se imirwano hagati ya Wazalendo ndetse na M23 muri Binza. Hanyuma rero ikindi tuza ko dukomozaho ni imyiteguro. Hari gahunda iteganyijwe hano mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko rwose ikibazo cy'umutekano muri Uvira bagiye kukiganiraho kandi kigashakirwa umuti. Ubwo ni mbere yuko ngo intare za Sarangwe zigaba ibitero kuri uyu mujyi, kuko ubwo ni bwose ubwo tariki 21 Kamena aha Uvira muri uyu mujyi yoboye by'agateganyo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rwose hategerejwe inama karundura karahabutaka, ni inama izigira hamwe kuri gahunda yo gukaza umutekano hano mu mujyi wa Uvira. Hanyuma ariko nubwo wabo hari turaje tugaruke kuri situation Uvira.
hanyuma rero turebera hamwe byinshi bigiye bigarukwaho muri Masisi, hano centre Nyabyondo mu karere ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru habaye ibitero ku cyumweru ndetse no kuwa mbere byarangiye bite. Ibyo byose turaje tubyinjiremo, turanababwira ko rwose hari amakuru ateye agahinda. Navuze mbona abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bagaragaza ko ngo ari M23 yabikoze, bagaragaza amavideo y'abana bato ngo bashyizwe ku ngufu mu nyeshyamba za M23, ariko kandi izi ni propaganda. Turaje turebera hamwe ibyo bagiye bacengeza muri aba basore kugira ngo bagende batangaza baharabika umutwe wa M23. Warikare turerebera hamwe ibice igisirikare cya Kongo cyirukanwemo n'abarwanyi ba M23, ni ibice by'ingenzi cyane rwose hano muri teritwari ya Warikare. Ariko kandi inyeshyamba za M23 zongeye kuvuna umuheha, zongezwa undi hano muri iyi teritwari. Ntabwo ari ayo gusa, turagaruka hano mu bice bigiye, ariko wahoze ubona ko mu by'ukuri ubwo bataramu batangiye kutubwira uburyo hari ama deployments ari gukorwa mu ruriya mujyi wa Uvira. Yego, muri teritwari ya Uvira maze iminsi bivugwa. Magingo yanga rero uno mujyi wa Uvira biri kuvugwamo ni byinshi, abantu bari kubivuga uko babishaka, ariko amakuru ahari nuko impande zose ziri kwitegura, impande zombi ubwo hagati ya M23 ndetse na coalition M23, ariko cyane cyane niyo navuga iri kudeployinga ibikoresho byinshi hano, cyane cyane ahitwa ku Ndondo ya Rurambo. M23 ikomeje kuhamena ingabo nyinshi zitari nke kabisa, zitari nke ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ni nako ahitwa Kavimvira naho hari intwaro ngo ziri kwitegura kwinjira hano ku ruhande rw'u Burundi, ngo ruri kwitegura kurinda no mujyi ku buryo utakigarurirwa na M23. Yego, abazarendo bakoreye abaturage igikorwa kigayitse ngo bari guhima AFC M23 ni mu bihe bice. Byose turaje nabyo tubigarukeho, tubibwire abakunzi bacu. Kongo irashinja u Rwanda kurenga ku ngingo ya 34 y'amahame agenga CEEAC. Ese ntibikivuga nyuma y'uko u Rwanda rwikuye muri uyu muryango ndetse n'inshingano rwari rugiye guhabwa rukabyikuramo kubera ko Kongo yari imaze kurwitambika, hanyuma rurenga ku uyu muryango urenga ku mahame. Nanabonye witwa Generali Sejusa, ni retired Sejusa, mu ngabo za Uganda UPDF. Uyu nguyu ntabwo yemeranya n'u Rwanda ku cyemezo cyo kwivana muri CEEAC. Ubwo rero turakubita tubangura aya makuru tuyababwire tugendera rimwe. N'ayangana udaturuka mu gihugu cya Uganda, Colonel James Kasure yafashwe mu by'ukuri ashinjwa ubujura. General Muhozi yategetse ko ahita arekurwa agasubira mu rugo. Hanyuma rero ikindi tuza kuba tubwira abakunzi bacu, Bwana Nsanzimfura Jarimura ni DGP Sano, ni umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda, yaganirije abapolisi bagiye gusimbura abandi Ibangi ni mu butumwa bw'amahoro. Yabaganirije iki turabivimuzi. Hanyuma yitwa Ambassadeur Parfait Busabizwa, yatanze impapuro zo guhagararira u Rwanda muri Repubulika ya Congo. Ayo yose tugiye kuba tuyagarukaho, tuyave imuzini muzingo. 5 rero twongeye kuba ikaze. Reka kandi tubitse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere kuri iyi nkuru cyangwa se kuri amakuru yamaze kuba ahishurwa. Twamenya abambari ba Joseph Kabila. Ubundi bavuze Kabila igoma, Bwana Nsanzimfura utekereza iki cyangwa se wumva iki? Niki wamenye ku ruzinduko rwa cyangwa se ku rugendo rwa Kabila ava mu buhungiro mu gihugu cya Zimbabwe? Yego, ni aza mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Ariko yabanje muri South Africa ajya Zimbabwe. Yego, magingo yanga ya Kabila kuba ari mu mujyi wa Goma ubundi bwa mbere na mbere bibangamiye witwa Tshisekedi ndetse n'abamwumva cyane. Hari Kinshasa barimo abayobozi batandukanye. Yego, ndetse icya kabiri gihari nuko kuba ari Goma ngo yaba ari kwegeranya abanyapolitike batandukanye kuri uyu mugabane wa Afrika kugira ngo biyunge ku mutwe wa M23. Yego, hari n'ikindi kivugwa ko Kabila ngari kumvisha uburyo M23 ishaka gukoramo ibintu byayo kugira ngo abanyapolitiki bamwe babyumve, kuko hari n'abantu bumva ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kubera guverinoma ya Kinshasa igenda igitwikiraho navuga utwatsi ntikimenyekane, ikakivuga uko kitari. Ibi ngibi bamwe bakabifata kabitwerera abandi, bamwe bakabifata
uko bitari nyine nk'uko Kinshasa bivuga. Yego. Akanyamurongo wa Kinshasa. Yego. Ikijyanye rero na diplomasi kugira ngo M23 nayo yumvikane ku ruhando mpuzamahanga, Kabila navuga ko ari cyo ari gushyiramo ingufu cyane. Yego. Kuko navuga ko kuba yaje mu mujyi amaze iminsi mu mujyi wa Goma hari byinshi ari gukora, nawe ntabwo yicaye. Mu kwezi gushize kabisa ari kuvugwa Goma. Yego. Havuzwe uruzinduko rwe hariya muri Tanzania, sinamenye wigeze umenya koko yerekejeyo hehe hariya kwa Jaka Murisho Kikwete. Nta makuru wenda yigeze byari byavuzwe. Abantu benshi rero baribaza batese Kabila mu by'ukuri gahunda ye iragaragara, yagiye ayitangaza guharanira ko ibitagenda neza bikosorwa, guverinoma Kinshasa itagira ikikosora, hakaba havaho buriya buyobozi rwose kubera ko M23 nayo ni wo murongo irimo. Hanyuma ariko abantu benshi baribaza batese ni bande bari inyuma ya Kabila? Ese ari wenyine? Ko havuzwe Moise Katumbi akaba atarahagera, byaba bimeze biti? Yes, Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2001 kugeza muri 2019, ari mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi uyu mwaka, aho yatangirira ubundi bushya urugendo rwa politike nyuma y'imyaka 6 acecetse. Mbere yuko Kabila ajya muri uyu mujyi ugenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ya 23 tariki 24 Gicurasi uyu mwaka, yagesheje ijambo ku banyekongo mu by'ukuri abagaragariza ko agiye gutanga umusanzu we mu gukemura ibibazo bibangamiye igihugu cyabo birimo umutekano muke. Leta ya Kongo yo igaragaza ko Kabila ari mu bayobozi ba AFC M23 ndetse yatangiye no kumukurikiranaho icyaha cyo kugambanira igihugu, ko mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyo basenyoko muntu. Ibyo Kabila nabo hafi ye babitera utwatsi kenshi. Hanyuma rero mu rugendo rushya rwe rwa politike, Kabila ashyigikiwe n'abantu benshi biganjemo abo bakoranye kuva mu gihe yari yakiri umuyobozi akiri ku butegetsi ari perezida wa Kongo, abo mu ishyaka PPRD ndetse na bamwe mu bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika nk'uko ikinyamakuru Jeune Afrique kibihamya. Muri mu bari nyuma ya Kabila rero harimo Bernabe Kikaya bin Karubi wakoranye bya hafi na Laurent Désiré Kabila ise wa Joseph Kabila. Uyu munyapolitiki yanabaye umwe mu bajyanama babizerwa ba Joseph Kabila. Uyu rero uyu Karubi wavugaga, yego, yabaye minisitiri w'itumanaho ku butegetsi bwa Kabila, ni Muyaya Patrick Wu. Yego. Aba rero n'umunyamabanga we wihariye ndetse n'umujyanama mu bijyanye na diplomasi. Yahungiye rero muri Afurika y'Epfo muri Nyakanga 2021 ubwo yashinjwaga uruhare mu ikoreshwa nabi ry'amakarita ya banki. Yego, uyu munyapolitiki rero ngo yafashije Kabila kunoza umubano n'ubuyobozi bwo mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo, kuko ngo ahafite abantu benshi. Yanagize uruhare runini mu gutegura ibiganiro Kabila yagiranye n'ibinyamakuru kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Yego, iki kinyamakuru cyemeza ko uyu Karubi ari umwe mu banyapolitike bajyanye na Joseph Kabila Kabange mu mujyi wa Goma, ndetse ngo n'ubu baracyari kumwe. Uitwa Patient Saiba wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cya OGEFREM. Yego, ikindi kigo gishinzwe service buriya ngo service zose zo bwikorezi niwe yego. So rero nawe ari kumwe na Kabila mu mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi, ndetse buriya bwana Nsanzimfura ngo ni umwe mu bateguye urugendo rushya rwa Kabila muri politiki. Ni umwe mu bateguye plan avuga ati ni gutya bizagenda. Yego, ni umushinga. Rero nyuma yo gufungwa akekwaho gukoresha nabi imari no guhagarikwa ku buyobozi bw'iki kigo, leta ya Kongo muri 2024 yamushinje gukorana na AFC M23, gusa yarabihakanye kenshi. Yitwa Moise Ekanga nawe wayoboye ikigo BCSPC. Iki kigo cyari gishinzwe gukurikirana ubufatanye bwa Kongo ndetse n'Ubushinwa, akaba n'umunyamuryango w'ishyaka PPRD. Yabaye hafi ya Joseph Kabila kuva mu Kuboza 2023 ubwo yahungiraga muri Afurika y'Epfo. Yego, kuva icyo gihe uyu Ekanga yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bitandukanye bya Joseph Kabila, birimo ibijyanye n'imari, anoherezwa mu butumwa bw'ibanga bwari bugamije gushakira Kabila abamushyigikira. Muri Werurwe 2025 Ekanga uyu yagiye i Washington kugirana ibiganiro n'abayobozi baho. Nyuma yaho Amerika itangiye guhuza leta ya Kongo n'iy'u Rwanda zidacana uwaka kuva mu ntangiriro za 2022.
magingo y'anga rero uwitwa Raymond Chibanda uyobora ishami ry'ihuriro rya FCC rishinzwe gukemura ibibazo ubu akaba ari mu buhungiro. N'umwe rero mu bashyigikiye urugendo rwa Joseph Kabila nk'umuntu bakoranye mu gihe kirekire. Yes, Chibanda Raymond uyu nguyu yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo, ni intumwa yihariye ya Kabila muri Amerika kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2019 ahuza Kabila na Felix Tshisekedi mu biganiro bya mbere bagiranye. Yego, uyu mudiplomate kandi niwe washyize umukono ku masezerano ya leta ya Congo yagiranye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Yes, Dr. Nehemi Mwilanya uyu wabaye umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu ku butegetsi bwa Kabila, nawe n'umwe mu bajyanye nawe hariya mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Yego, uyu Mwilanywa niwe rero wateguye ijambo Kabila yanagejeje ku banyekongo tariki ya 23 Gicurasi, ndetse ni nawe uhuza Kabila na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni mu gihe Tshisekedi na Kabila bari baremeranyije gusaranganya imyanya muri leta. Mwilanya niwe wayoboye abahagarariye ihuriro FCC baganiraga nabo muri Kash mu Kuboza 2023 ubwo Kabila yajyaga mu buhungiro. Yagiye kuba muri Afurika y'Epfo, gusa yaje kwimukira muri Namibia ndetse na Zimbabwe bitewe n'umubano wa Tshisekedi na Cyril Ramaphosa warushagaho kuba mwiza uko bwije nuko bukeye. Yego, perezida wa Zambia Netumbo Nandi Ndaitwaha amaze imyaka myinshi abyemeza abanye neza kabisa na Kabila. Yego, rero ni umubano ukomoka ku bushuti Kabila yagiranye n'umugabo witwa Netumbo ni Brigadier General Epafra Denga Ndayitwa uyu wafashije Laurent Désiré Kabila mu ntambara ya kabiri ya Congo yasize agiye no ku butegetsi, ari nawe se wa Joseph Kabila. Yego, Kabila rero yanagaragaye mu banyacyubahiro bitabiriye umuhango wo gushyingura Haje Geingob mu mwaka wa 2024 ndetse na Sam Nujom mu mwaka wa 2025. Bombi banye neza rero na perezida wa Namibia. Yego, mu bakuru b'ibihugu rero bashyigikiye Joseph Kabila harimo kandi na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wamuhaye ubuhungiro ubwo yavaga muri Afurika y'Epfo. Yego, uyu ni n'umuyobozi wa SADC ibarizwamo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yego, umubano wa Kabila na Zimbabwe nawe rero wabaye mwiza kuva ubwo iki gihugu cyafashaga Laurent Désiré Kabila mu ntambara ya kabiri ya Congo. Ubushuti bwa Kabila na Mnangagwa rero by'umwihariko bwashimangiwe n'ikiganiro bagiranye ubwo bahuraga muri Werurwe mwaka wa 2021. Zimbabwe kandi incumbikiye inshuti magara ya Joseph Kabila General John Numbi kuva muri 2021. Leta ya Congo yasabye Mnangagwa ko yakohereza Kinshasa uyu musirikare kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera, ariko yarabyanze. Yes, General John Numbi numwe mu bo bivugwa ko babanje kuganira na Kabila mbere y'uko ajya Goma, ibica amarenga ko bari kumwe muri uru rugendo rugamije impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta ya Congo rero icungira hafi abayobozi ba PPRD barimo vice president wayo ariwe Aubin Minaku n'umunyamabanga uhoraho ariwe Emmanuel Ramazani Shadari, kuko rwose iteka ko nabo rwose ngo bashyigikiye imigambi ya Kabila nk'umuyobozi wabo. Ubwo byavugaga ko Kabila ateganya gusura umujyi wa Goma, mu by'ukuri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu yatangiye gusaba ubushinjacyaha gusaba urukiko gusesa PPRD. Yego, hanyuma kesi ya Joseph Kabila yo iri gutumbagira uko bwije nuko bukeye. Kuri ubu mu minsi ishize hari hatangajwe ko ibinyamakuru bizajya bitangaza amakuru ya Kabila cyangwa se bikamuha ijambo ndetse n'ibikorwa by'ishyaka rye. Rwose ibinyamakuru bizajya bihagarikwa. Gusa noneho kuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwaciye umuvuno mushya wo kubuza abanyamakuru noneho bakorera muri iki gihugu kuvuga kuri Joseph Kabila
Yego, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwaciye umuvuno mushya nk'uko babivugaga mu kubuza abanyamakuru bakorera muri iki gihugu kuvuga kuri Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu cya Kongo muri 2001 kugeza muri 2019. Mu cyumweru gishize nibwo perezida w'urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru n'imiyoborere y'itumanaho ni CSAC yego witwa Christian Bosembe yego yatangaje ko rero yafashe ingamba z'agateganyo zibuza abanyamakuru kuvuga kuri Joseph Kabila n'ishyaka rye rya PPRD. Iki cyemezo rero cyahujwe n'uruzinduko Kabila yagiriye mu mujyi wa Goma cyakuruye impaka nyinshi muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyapolitike rero banamaganye iki cyemezo ndetse banagaragaza ko muri iki gihe CCAC iri guhinduka igikoresho cy'ubutegetsi aho gukora inshingano zayo. Ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila ryo ryagaragaje ko iki cyemezo kinyuranyije n'ingingo zitandukanye z'itegeko nshinga ndetse n'amabwiriza agenga amashyaka. Yasobanuye ko uruzinduko rwa Kabila mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na AFC M23 ntaho ruhuriye n'intambara ahubwo rugamije amahoro. Mu nteko rusange yabaye kuri tariki ya 6 Kamena 2025 nibwo Depite Christian Mondo yagize ati perezida wa CCAC yihaye uburenganzira bwo kwambura abanyamakuru n'abaturage uburenganzira. Witwa Depite Boris Mbuku yatangaje ko kuba igice cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiri kugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 bitakuraho yubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko y'igihugu. Yasabye rero uyu Bosembe guhindura iki cyemezo yafashe. Icyo gihe Bosembe yarivuguruje abwira abadepite ko abanyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru muri rusange byemerewe kuvuga izina rya Kabila ariko bakabikora mu buryo bwiza. Kuri tariki ya 9 Kamena 2025 nibwo byamenyekanye ko inteko ya CCAC yafashe icyemezo cyo gukuraho icyo Bosembe yari yatangaje afatira abanyamakuru izi ngamba n'ibitangazamakuru bitandukanye, abasaba ko ahubwo babuzwa gutangaza amakuru arebana nayo bise ubushotoranyi bwa Joseph Kabila. Iki cyemezo cy'inteko ya CCAC ntacyo gihindura kuko leta ya Kongo ihamya ko Kabila ari mu bayobozi b'ihuriro rya AFC M23 ndetse yanatangiye Kongo rero kumukurikirana mu rukiko ku byaha bamuhamije. Ubwo ni Kongo yatangiye gukurikirana Kabila yego ibyaha bamurega. Ibyaha rero Kabila akurikiranyweho birimo n'ubundi kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, kugambanira igihugu n'ibyaha by'intambara byibasiye inyoko muntu. Dukubite tubangura ibya Joseph Kabila byo ni ibyo n'amaseri ni byinshi cyane rwose. Yes, twihuta cyane rero. Bwana Nsanzimfura Jarimura nyemerera noneho kuri iyi nshuro turebere hamwe cyangwa se dutangariza abantu bacu byinshi ku mutwe wa FDLR n'ubufasha guverinoma Kinshasa yagiye iha uyu mutwe, ibituma rwose ukomeza kugenda wongera kweguka kubura intugu niko nabivuga. Nk'ubu guverinoma Kinshasa ivuga ko ngo FDLR itakibaho, itagishishikaje, ntawe iraje ishinga, ngo ubundi se ni bangahe ngo saba abasaza se. Ariko uwitwa Alex TC uyu numwe mu nararibonye yakoze ingendo mu karere ejo yatembereye Goma. Arabizi ikiganiro yagiranye na Sultani Makenga komanda wa M23 na Corneille Nanga ndetse n'abandi bayobozi. Cyari ikiganiro nakwita cy'ingenzi cyane cyavugiwemo byinshi. Dexter rero yavuye muzi mu by'ukuri buryo ni nko gukebura Kinshasa, ayibwira ati ntago mukwiye kuba mukerensa iyi FDLR mwirirwa mwuhirira uko bwije nuko bukeye mwashyize mu buryamo bushyushye. Hanyuma Dexter yatangaje ko kuva FDLR yatangira guterwa inkunga byuzuye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, umubare n'ubushobozi bwabo ngo byikubye kabiri.
Alain Destin uyu yabaye senateri mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka wa 2011. Yabaye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka. Amaze iminsi ari gusura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo yihere ijisho uko umwuka umeze, aho kugendera ku bandi rimwe na rimwe batanga ibitekerezo bibereye mu birometero abatanga ibitekerezo bibereye mu birometero ibihumbi n'ibihumbi batarakandagiza ikirenge aho bibera cyangwa se kuri tele. Yavuze ko rero ubwo yari Goma muri Kivu y'Amajyaruguru yakusanyije ubuhamya butandukanye bujyanye na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ati umubare wabo wikubye kabiri nyuma yuko FDLR yahawe intwaro n'inkunga y'ibindi bikoresho na Felix Tshisekedi kugira ngo imufashe kurwanya M23. Hanyuma yavuze ko guhashya FDLR ari ikintu gikomeye, cyane cyane ko uwo mutwe ukomeje kwakira inkunga zo mu buryo bwose ziturutse mu miryango ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yo mu Burayi. Ati ni ibintu bigoye cyane ndetse bitanashoboka kugira ngo FDLR ihashywe nuko hakorwa amavugurura hagakorwa FARDC nshya. Alain Destin yavuze ko kandi FDLR yiyubatse ndetse igendera ku murongo kurusha uko FARDC imeze, bigaragaza ko rwose abanenga ubushobozi bwayo baba bigiza nkana cyangwa se bavuga ibyo batazi. Imikoranire ya hafi ya FDLR ndetse na FARDC ihamywa n'umwe mu bahatiwe kwinjira muri uyu mutwe ku myaka 12 wamazemo imyaka 6. Uyu mwana yasobanuye ko kuva mu mwaka 2022 nyuma y'amezi make M23 yongeye kubura umutwe yahembwaga amadolari arenga 120 nukuvuga ngo narenga 170 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi nk'umushahara wateganywaga watangwaga na FARDC. Uyu musirikare wari ufite ipeti rya koporo arakomeza agira ati nka FDLR twatangiye ubufatanye na FARDC mu mwaka wa 2020, ariko twatangiye guhembwa mu mwaka wa 2022 twahabwaga na leta ya Kinshasa amafunguro, umutsima, imyumbati, ibishyimbo ndetse ati yaduhaga n'imyambaro, impuzankano, intwaro n'amasasu. Ati ni leta yabiduhaga, byose ni leta yabiduhaga. Ubuhandi buhamya bugaragaza uburyo FDLR na FARDC ari nk'agati k'inkubirane ubuhamya bigaragaza nubwo umusirikare wari ufite ipeti rya kapitene wari ushinzwe kurinda ikirombe cya Rubaya, kimwe mu bivamo y'agaciro yakarota menshi ku isi. Uyu musirikare rero waganiraga na Alain Destin yavuze ko FARDC, FDLR na Wazalendo bari nk'abavandimwe kuko bakoranaga bya hafi kandi byuzuye mu kurwanya abanyekongo bo muri M23. Yagaragaje ko basangiraga ibikoresho mu by'ukuri nk'imbunda ziremereye, indege z'intambara nka z'akajugujugu, bagafatira ibyemezo hamwe ndetse bakanarwanira hamwe. Ati nabaye komanda wa kompanyi ya 3 i Rubaya, icyo gihe twari kumwe nabo muri FDLR, Wazalendo na FARDC, twari kumwe twarakoranaga, twagiraga impuzankano imwe, tukarya bimwe, tugasangira, hari n'akajugujugu ebyiri zatuzaniraga ibiryo zivuye muri Kivu y'Amajyepfo. Ati iyo byahageraga rwose FDLR, Wazalendo na FARDC twoherezaga abajya kubifata. Alain Destin agaragaza ko biteye inkeke kubona uburyo hafi mu myaka irenga 30 FDLR yinjijwe byuzuye mu ngabo za Kongo ndetse no mu myaka y'ubuyobozi no mu myanya y'ubuyobozi ngo nifata ibyemezo, na cyane ko bafatwa nk'abakomeye kurusha nabo muri FARDC. Ati rero umuryango mpuzamahanga wiyemeje cyangwa se wemeje ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ukomeje kwinangira ku ngaruka uko gushyirwa mu ngabo za Kongo gushobora gutera. Nubwo abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo bwoko bw'abatutsi bakomeje gutotezwa, kwicwa no kwimwa uburenganzira ku gihugu cyabo kuva kera, abakoze jenoside bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo bo ngo bongeje ikibatsi mu muriro. Ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwahaye ikaze
bari baramunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside bakomeza kuyikwirakwiza mu karere, ariko abanyekongo bagirirwa nabi ibyatumye M23 yegura intwaro ngo ihagarike ako karengane kakorwaga umunsi ku munsi gakorerwa abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witwa Alain Deste, uyu nguyu wabaye senateri mu Bubiligi, ibyo avuga n'ubundi biba bisa neza n'ibyo AFC M23 nayo itangaza, kuko ivuga ko nubwo Kinshasa idaha kugeza ubu ngubu Kinshasa nidaha ibyo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagombwa, kuko bari mu gihugu bagomba guhabwa byose. Yego. Ati ikibazo kizakomeza. Ati rero ibyiza nuko Kinshasa yakumva ikibazo vuba ikaba ya mbere mu kugikemura, kuko niyo nayo ifite urufunguzo rushobora gukemura iki kibazo mu buryo buvuba. Ndetse na Minisitiri Nduhungirehe yakomoje ku byatangajwe na Deste, agira icyo avuga bwana Musanzefura. Yego, ni nko kumusubiza niko navuga cyangwa kumunganira. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Tshisekedi adakwiye gukerensa imbaraga za FDLR zikomeje kwiyongera umunsi kundi. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo adakwiye gukerensa imbaraga z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bongerera ubufasha bahabwa na leta ya Kongo ayoboye. Ni ubutumwa yatanze ashingiye ku buhamya bwakusanyijwe na Dr Alain Deste wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MSF Médecins Sans Frontières uherutse kugira uruzinduko mu burasirazuba bwa Kongo. Alain Deste yavuze ko yaganiriye n'abantu benshi bafite amakuru kuri FDLR bamusobanurira uburyo ubushobozi bw'uyu mutwe uburyo bugenda buboneka komeje kwiyongera ndetse n'uburyo bwiyongera umunsi ku munsi, nyamara Kinshasa ikabikerensa ndiyo twavugaga hejuru. Ariko Minisitiri Nduhungirehe rero yatangaje ko Tshisekedi mu by'ukuri abikerensa ariko abizi neza akabikora, kuko Nduhungirehe yatangaje ko Tshisekedi wabwiye abanyamakuru yabwiye abakuru b'ibihugu ko FDLR ngo ari umutwe ugizwe n'abarwanyi bashaje, ubwo yari mu nama y'umuryango wa Afurika yo hagati CEEAC. Rero ngakwiye gusoma ubutumwa bwa Dr Alain Deste yitonze. Urumva? Ahari Perezida Tshisekedi rero ati akwiye gusoma ubutumwa yitonze, we wabwiye abakuru b'ibihugu bya CEEAC inkuru y'ikinyoma ko FDLR yaba ari umutwe usigariye gusa ku izina, aho abarwanyi bayo ari abasaza babayeho mu myaka ya 30 y'inyongera kuva mu mwaka wa 1994. Nibyo ngibyo. Hanyuma reka turebere hamwe ibitangazwa. Hari raporo yakizwe hanze ejobundi na Amnesty International. Yego, ishinja uyu mutwe wa M23 amabi yose ari kubera mu burasirazuba. Reka turebere hamwe ayo mabi bavuga ko M23 ifite mu ruhare, ariko nibyo M23 yagize ite yabasubije ibaha icyo bita ikibonezamvugo, icyo bita gutanga ubundi babyita kwiyama umuburo, gutanga umuburo. Yego, ubwo rero byagenze bite rero? Yego, M23 izo raporo wavugaga yazamaganiye kure za Amnesty International zishinja uyu mutwe wa M23 kugirira nabi abaturage. M23 rero yamaganye izi raporo n'ibirego byose ngo byo kugirira nabi abaturage. Uyu muryango wa Amnesty International uvuga ko byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego AFC M23 ivuga ko bishingiye ku mpamvu za politike ndetse nta shingiro bifite, na cyane ko bishingiye ku binyoma. Amnesty International igaragaza ko M23 ikomeje kutubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu mu mujyi uri kugenzurwa n'uyu mutwe, harimo umujyi wa Goma na Bukavu yabohoje mu ntangiriro za 2025. Raporo ya Amnesty International iragaragaza ko AFC M23 ngiri kwica ikanakorera iyicarubozo ndetse ikarigisa bamwe mu mfungwa ifite. Uyu muryango uragaragaza ko abo M23 yafashe ngo ikomeje kubafata nabi cyane ngo bikanakorwa mu bice iri kugenzura harimo Goma na Bukavu.
cyakora M23 igaragaza ko ibyo birego byose ari ibinyoma, ari bigamije kuyisiga icyasha no gukomeza guha urwaho amakuru atari yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no kwirangagiza intambwe ikomeye imaze guterwa mu kugarura umutekano mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe. Kuri tariki 30 Gicurasi 2025 nibwo iri huriro rya AFC M23 ryagaragaje ko raporo yaryo ishingiye ku makuru y'ibinyoma ya Amnesty International y'ibibera mu burasirazuba bwa Congo. M23 igaragaza ko mu bikorwa byo kubohora umujyi wa Goma na Bukavu abajenosideri ba FDLR n'indi mitwe y'abazalendo barwanaga ku ruhande rwa leta biyambuye imyambaro ya gisirikare bigira abasivili bacengera mu baturage. Iyi mitwe yahise ihereza intwaro aba baturage bo mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi, bituma ibice bikomeza kubarizwamo abasivili benshi. Biba rero isibaniro, ibi bice byose isibaniro ry'intambara. Ni ibintu M23 igaragaza nko kutubahiza amategeko mpuzamahanga ajyanye no kurengera abantu. Yes, AFC M23 kandi igaragaza ko nubwo bimeze bityo, ibyo byose Amnesty International yabiteye umugongo ntiyabyitaho muri raporo yayo yakoze, ibigaragaza uburyo rwose umuryango wogama mu gushakira umutekano w'abaturage. AFC M23 yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye bigize iyo migi, aho abarwanyi b'iyo mitwe mu by'ukuri byakekwaga ko bihishe. Byajyanye kandi no gukomeza gushyira imbaraga mu gukusanya intwaro zari zanyanyagijwe mu baturage, bigakorwa hirindwa ingaruka byagira mu baturage no gukomeza kurinda umutekano mu gihe iyo mitwe ikomeje ibitero shuma mu bice AFC M23 igenzura. Hatewe intambwe nini, ubuzima buragaruka, ubugizi bwa nabi bwashyizweho iherezo, aho rwose abaturage bishyira bakizana haba no mu masaha y'ijoro, ndetse mu by'ukuri intwaro hafi ya zose zari zashyizwe mu baturage zirakusanywa, amahoro arahinda, binajyana no korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi. Ni intambwe ikomeye cyakora ikomeje kwirengagizwa n'imiryango igamije inyungu zayo nka Amnesty International, na cyane ko rwose ibyo bibeshyuza uburyo iyo miryango ihora igaragaza AFC nk'abanyamakosa badashakira neza abaturage. AFC M23 kandi yakanye ibyo gutwika gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ku ya 27 mbere y'uko iri huriro riharanira uburenganzira bw'abanyekongo rifata umujyi wa Goma, muri iyi gereza hadutse inkongi, benshi mu by'ukuri baratoroka, abarenga 2400 barayirokoka. Ni ibikorwa rero byatwererewe AFC M23. Yego rero, nyuma y'ibiro bya Loni bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu byagaragaje ko abagore 165 aribo bishwe bigizwemo uruhare n'imfungwa zaturutse ino gereza ya Munzenze. Umunyamabanga wa AFC M23 Delion Kimbulungu yagaragaje ko Amnesty International ipfa gushinja abantu gusa itabanje kugenzura neza igihe ibyo ivuga byabereye. Ati byabereye he? Byabereye muri gereza ya Munzenze. Ati byabaye imbere yuko AFC M23 ihagera. Uretse ibyo AFC M23 ivuga, yanakomeje igaragaza ubunyamwuga buke bw'iyi miryango ikomeje kugendera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje rero kugaragaza nanone abaturage ngo barenga 3000 bishwe ubwo Goma yafatwaga na M23. AFC M23 ivuga ko amakuru yagenzuwe agaragaza ko habonywe abantu 874 bishwe hagati ya tariki ya 4 n'iya 12 Gashyantare 2023, aho AFC M23 yemeza ko ababishwe n'amasasu yavaga mu rugamba rwari ruri kubera mu bice bitandukanye, aho M23 yatanaga mu mitwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ndetse FARDC igakora ubwicanyi bwatunguwe nkana. Bwateguwe nkana. Yego, bwateguwe nkana. Rero ubwo yagaragazaga rero ibyavuye muri raporo yakozwe na Kimbulungu, yakomeje agira ati iyo mibare yindi
bavuga niyo bahimbye ku mpamvu za politike. AFC/M23 kandi yanagarutse ku mvugo za Denis Mukwege uherutse kubwira France 24 ko abagize iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC iri huriro ry'ingabo za AFC/M23 ngari abicanyi, igaragaza ko rero ngo bafite n'imvugo ziri mu murongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo wo kugaragaza uyu mutwe mu shusho mbi no gukomeza kuyobya rubanda. Umwe rero mu nzobere mu bijyanye n'umutekano yanenze raporo ya Amnesty International igaragaramo kubogama gukabije ndetse no kwigaragariza no kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Congo igirira abaturage bayo. Ati bigaragara ko habayeho guteshuka ku kureba ku mpande zombi mu buryo bungana. Ibyo bituma uburyo bwakoreshejwe mu kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bunengwa. Mu ijoro rya 27 Mutarama uyu mwaka nibwo AFC/M23 yafashe umujyi wa Goma, nyuma ku ya 16 Gashyantare iri huriro ritangaza ko ryatabaye byuzuye abaturage ba Bukavu batereranywe n'ihuriro ry'ingabo za Congo. Nyuma hakurikiyeho ibikorwa byo kurinda abaturage no guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho abaturage bicwaga bigizwemo uruhare na leta yari ikwiriye kubarinda. Ni ibintu rero bitabonwa neza na Kinshasa n'imiryango ikorera mu kwaha kwabo. Birumvikana. Yes, M23 yanze kuryumaho. Magingo yanga ibyivuga biranasobanutse cyane. Yego, twihute cyane. Congo ikomeje kwitambika u Rwanda. Ejo twabigarutseho ku cyumweru nibwo iki gihugu cyagaragaje ni Congo nyine irwo yagaragaje impungenge zayo ngo ku cyerekezo ibona ko giteye impungenge cyo kuva mu masezerano cyangwa se ngo kwitambika inzira y'ibiganiro mu gihe hashize ngo mu gihe hagize ibisabwa kubazwa iki gihugu ngo kandi ngo nyuma yo kwitambika u Rwanda ku buyobozi bwa CEEAC cyanashinje u Rwanda kurenga ku ngingo ya 34 y'amasezerano y'uyu muryango. Gusa nahoze mbona iki cyemezo cyo kuva kuri muri uyu muryango, nahoze mbona hari umwe mu bagande banze kubishyigikira avuga ko bitari ngombwa. Gusa Kinshasa yizere ko iyi myifatire yihanganiye igihe kirekire yatumye amasezerano adakurikiranwa bityo akaba ataramba. Guverinoma ya Congo rero yatangaje ibi kubera ko ngo u Rwanda rwavuye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS cyangwa se ni ECCAC. Yes, Congo yongeye gushimangira ko amakimbirane ifitanye n'u Rwanda yongerewe ingufu n'ibikorwa by'ubushotoranyi byamaganwe cyane cyane mu mwanzuro w'ibihumbi 1773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano usaba ko ingabo z'u Rwanda ngo zahita ziva muri Congo. Iri tangazo ryashimangiye ko ibyo bikorwa binanyuranyije n'ingingo ya 34 y'amasezerano yavuguruwe ya ECAS abuza gukoresha ingufu hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Amategeko akoreshwa mu buryo bwuzuye cyangwa se agatakaza imbaraga zose. Ibi byatangajwe na Kinshasa yemeza ko ikomeje gushyigikira inzira zo gushaka amahoro zikomeje kuyoborwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Katari ndetse na Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo yishimangira ko kugira uruhare mu nzira y'amahoro ngo ntibisobanura guhanagura ibyahise cyangwa se gutanga ubudahangarwa ku byaha bikomeye. Irahamagarira inzego z'akarere ndetse n'amahanga gushimangira binyuze mu bikorwa bifatika ibyo biyemeje byo kubahiriza amategeko, inshingano n'ubusugire by'igihugu. Yego, ukivuga bizi ko u Rwanda rukimara kwikura muri uyu muryango, ambasade ya Congo mu Burundi ese shishimura irandika mbere yuko tunyurira mu byo yashishimuye. Yego, witwa Retired General David Sejusa, bamwita Retired General David Sejusa Tinyefuza, wahoze mu ngabo za Uganda UPDF, nabonye yagaragaje ko u Rwanda
ngo rutakabaye rwarafashe icyemezo cyo kuva muri uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu u Rwanda rwarahubutse hagati. Yego, mu mpera ntabwo avuze ko rwahubutse, ntabwo rwakabaye. Yego, ati rufite byinshi rwatanga rwafashe. Yego, mu mpera rero z'icyumweru gishize nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yafashe iki cyemezo, urabyibuka. Yego, u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kuva muri CEEAC nyuma yo kwitambikwa na Kinshasa yanyuze mu bihugu rero bigize uyu muryango, bikarangira nyine rwimye kuyobora uyu muryango. Nahise mbona umwe mu ba ninde ni uyu nguyu ambasade y'u Burundi ya Kongo mu Burundi yesi igaragaza ko u Rwanda uri kumva ubwo byakurikiranye n'ukuntu u Rwanda buri ngingo yose, buri kintu cyose kibaye by'umwihariko gifite aho gihuriye n'umutwe wa M23, ubwo Kongo ihita ihaguruka. Uribuka ko hari haje itsinda rya IGVM ejo bundi hariya Igoma mu bice bigenzurwa na M23. Ambasade yarahagurutse y'igihugu cya Kongo mu Burundi yandikira umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Naho ngo Kongo ku ruhando mpuzamahanga iri kugenda igaragaza ko umutwe wa M23 ufite izindi mbaraga, ndetse ikagaragaza ko n'iyi miryango iri ku ruhande rwa M23 ndetse n'u Rwanda. Ubwo ahangaye icyo wavugaga, uyu Sejusa ni umugande, ntabwo ari umunyekongo, ntabwo ari umurundi, ntabwo ari umunyarwanda. Ariko mu by'ukuri kuba u Rwanda rwaravuye muri uyu muryango ntabwo bisobanuye ko ruyobewe ko narwo icyuho cyarwo kizagaragara. Avuga ko uyu muryango urimo ibibazo koko, kandi kandi u Rwanda rukwiye kuba ruhari kugira ngo rufashe mu kugira ngo bikemuke. Ngo nta n'icyizere gihari cy'uko hari intambwe yaterwa mu gihe u Rwanda rwaba rudahari. Kuko urabyibuka muri 2023 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yandikiye witwa Azali Osmani wari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, agaragaza ko u Rwanda rwababajwe no kuba rutaratumiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize nyine ECAS. Yego, ni ECAS cyangwa se CEEAC yabereye Kinshasa. Byari nyuma y'itegeko ryo kwima ubutumire u Rwanda byari byatanzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni ukuvuga ngo hari inama yigeze kubera hari Kinshasa, Tshisekedi yanga ko u Rwanda rujyayo kandi mu buryo butemeranyije n'amategeko. Rubajije impamvu, rubajije ibisobanuro ntibyatangwa. Ibi byaba ari agasuzuguro rero. Ku kibuga cy'imirwano twinyabyeyo turebera hamwe amakuru ari kugenda turukayo. Hari imirwano muri teritwari ya Masisi yabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse no ku cyumweru bari bakozanyijeho. Biravuga ko mu bice bya Masisi hano muri Nyabyondo, muri centre, imihanda ihuza deja Masisi centre ndetse na Nyabyondo. Ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, yaranzwe n'imirwano ku mugoroba ku cyumweru ndetse mu gitondo cyo kuwa mbere ku cyumweru tariki 8 ndetse no kuwa mbere tariki 9 Kamena. Abarwanyi bo muri Wazalendo yo APCLS cyangwa se Alliance des Patriotes pour une Congo Libre Souverain, ni umutwe wa APCLS nyine uyobowe n'uwiyita ngo General Janvier Karayire wakozanyijeho na M23. Amakuru atugeraho rero ava muri ibi bice aruga ko inyeshyamba za M23 ngo zatangije igitero ku birindiro bya Wazalendo biri ku musozi wa Kikonda, ahantu ngo hari strategique ngo hafi y'umudugudu wa Bukombo. Abo babazalendo rero ngo bashoboye gusubiza inyuma icyo gitero kugeza mu mudugudu wa Bukombo uri hagati ya Nyabyondo na Masisi centre, bituma imihanda ihuza ibyo bice ihungabana. Umutekano muri iyi mihanda uhungabana. Amakuru twahawe n'abaturage rero kandi batuye aha ngaha, hayo mutaramu wacu dutegurira amakuru, avuga ko ngo bamaze amasaha rwose bahangayitse cyane kuko ngo abarwanyi ba M23 ngo bari mu mudugudu wa Bukombo kugeza kuva mu ijoro ryo ku cyumweru cy'igitondo cyo kuwa mbere. Ari naho abazalendo ba APCLS bongeye kurasa kuri M23,
ako kandi ngo bari mu bwoba bukomeye, ubwo n'abaturage batuye aha ngo bari mu bwoba bukomeye kuko hari kumvikana intwaro ziremereye ndetse n'into. Hanyuma muri Rucuru naho haravugwa ikozanyaho, abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ngo babashije gusubiza inyuma mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 9 Kamena igitero cyari cyagabwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanyije n'inyeshyamba za FDLR mu mujyi wa Nyamirima ni muri Binza, groupe ya Binza. Mu gitondo cya kare rwose ibikorwa by'ahanga byari byahungabanye, ariko byaje kongera gusubira mu buryo mu masaha ya saa 5 z'amanywa yo kuwa mbere. Aha muri Rucuru naho haracyumvikana imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ejo twababwiye imirwano yaranze ukwezi kwa Gicurasi mu bice bya Kishishe na Bambo, byari bikomeye cyane, ndetse ibice bya Kishishe, uruhande rumwe rwa Kishishe ruracyarimo Abazalendo, urumva ko hakiri akazi gakomeye. Muri Walikari rero ngo M23 yakubise ahababaza Wazalendo itwika n'ibirindiro byayo. Yego, umutwe wa M23 wirukanye bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo bitwara gisirikare kabisa mu mudugudu wa Mulema muri groupement ya Kisimba ho muri teritwari ya Walikari, nyuma yo gukubitwa bakanamburwa intwaro. Imirwano ikomeye rero yabasakeranyije kuva mu cyumweru gishize rero tariki 8 Kamena 2025 hari kubera imirwano hano Walikari. Amakuru avuga ko ingabo za M23 zari zaturutse ahitwa Kalongwe zateye ibirindiro bikomeye cyane by'Abazalendo byari biri mu hano Mulima muri groupement ya Kisimba mbere yo kwigarurira aka gace. Nyuma y'uko rero Abazalendo ngo bari bamaze guhunga, M23 yahise itwika ibirindiro byabo ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mbere yo kuhava ikagenda. M23 iri kugenzura ibice byose byo muri groupement ya Kisimba kuva muri Gashyantare uyu mwaka ubwo yinjiraga muri no teritwari ya Walikari. Yego, muri Kivu y'Amajyepfo rero reka turebere hamwe iby'ibitero umwanzi ngo yabyutse agaba mu Rugezi. Abatuye hari ibyo bari gutangaza bavuga ko twirwanaho yarashweho na coalition. N'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa zabyutse zigaba ibitero mu Rugezi n'uduce tugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 na twirwaneho. Ntibisanzwe kuko ngo barashisha ngo sukurashisha gusa imbunda ziremereye ngo n'into y'abazikoresheje. Noneho ibi bitero irihuriro ry'ingabo zirwana ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ziguriye mu cyane z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR ngo ndetse ngo n'igitero kikaba cyari kirimo donc ngo harimo n'aba FARDC ngo n'ibitero bagabye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 aho babigabye mu duce two mu Rugezi. Amakuru avuga ko izi ngabo zigona ku ruhande rwa leta mu kugaba biriya bitero zakoresheje gutera ibibombe ndetse n'izindi mbunda zirasa kuri. Umutangabuhamya waduhaye amakuru yavuze ati ntibisanzwe iki gitero umwanzi ari kukirashishamo intwaro zirasa kure gusa, kandi ari kurasa ari kure akerekeza ahari twirwaneho na M23 ndetse n'ahari abaturage. Hanyuma yongeyeho kandi ati amakompora niyo ari gukoreshwa n'ibindi bibunda biremereye ubu birakomeye cyane, nta SMG nimwe irakoreshwa kuva mu gitondo cya kare bitangaje nimugoroba. Ihanga rero rikomeye hagati y'impande zombi riri kubera ku musozi wo kwa Didasi ndetse n'ahazwi nko ku bitaro ugana ahahoze ari kwa Chef Sabune. Ni mu gihe yimirwano yabereye imushikacika agace gaherereye mu gice cyerekeza Igasiro aho umwanzi yaturutse. Rugezi yagabwemo ibi bitero yaherukaga kuberamo imirwano mu byumweru bitatu bishize. Nyamara uyu mutwe watwirwaneho no M23 bigenzura iki gice cya Rugezi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka uko utewe usubizwa, ndavuga nyine coalition uko iteye isubizwa inyuma. Noneho rero kandi ku rundi ruhande andi makuru avuga ko iyi mitwe yombi yagabweho ibitero yabonye musada ukomeye kabone nubwo aya makuru atagaragaza aho musada watwirwaneho na M23 waturutse. Gusa bikekwa ko baraturutse mu Minembwe centre, bityo umwanzi akaba ari gukubitwa kubi muri aka kanya muri turiya duce dukomeje kuberamo ihangana rikomeye hagati y'impande zombi zihanganye. Kimwe cyo kandi ngo nta ruhande rurahunga, bigaragara ko bakesurana buri umwe yashiritse ubwoba, bari kurasana
isasu kurindi yakoca aha mu Rugezi. Mbona bitoroshye n'aka na gato. Rero hanahisha uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buri gutegura ibitero simusiga karahabutaka kuri M23. Yego. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 n'uwo twirwaneho. Ubuyobozi bwawo bwatangaje ko bwamaze kumenya amakuru y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngari gutegura kubagabaho ibitero simusiga. Ni amakuru yashyizwe hanze na Kone Nanga, ni umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23, aho yatanze ubutumwa ndetse akoresheje ubutumwa bw'amajwi yacishije kuri telegraphy. Rero yavuze ko kugeza ubu ngubu Tshisekedi ngarimo gutegura ibi bitero. Yasobanuye ko ibiganiro bigamije kumvikanisha leta ya Kinshasa na AFC/M23 byaberaga i Doha muri Qatar, ati ntabwo bigifite agaciro, ariko ashinja Tshisekedi kugaragaza ko ashaka intambara aho gushyira imbere ibi biganiro. Yakomeje avuga ko ibiganiro bibangamirwa na Perezida Tshisekedi, we wumva gukoresha intambara ko aribyo byazana igisubizo kirambye. Yo yumva ko nta kindi yakora ngo uretse kurwana. Yego, hanyuma hatangijwe propagande muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa guverinoma ruri gufata abana b'urubyiruko rukabambika impuzankano zishaje, bavuga ko ngari urubyiruko ngo M23 yagiye ifata mu bice yagiye ibohoza ngo ikabinjiza mu gisirikare ku gahato. N'urubyiruko bamwe bakaba batarageza no ku myaka ngo y'ubugimbi, amaso yabo rwose ngaracyarangwamo n'ubwoba, bavuga ibintu biteye ubwoba. Ni byatangajwe n'umwe banyamakuru bo mu kwaha kwa Tshisekedi. Ubwo bumve propaganda nabo batangiye gukora. Ngabo bana berutse gutoroka amaboko y'inyeshyamba za M23 bahoze babagaragaza. Ngo batanga ubuhamya buteye ubwoba ku buryo bakizwe ku ngufu mu gisirikare ndetse n'icarubozo bakorewe mu makambi y'imyitozo y'igisirikare. Noneho abo bana bari munsi ngo y'imyaka y'ubukuri. Ubu barinzwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ngo bafashwe mu buryo butandukanye. Umwe muri bo avuga ko yajyanywe ku ngufu ubwo yari mu rusengero. Umwe yatanze ubuhamya ati ubwo ni bimwe muri script bandikiye bati mutangaza ibi, ati banyakuye ku ngufu mu rusengero rwacu Iminova. Abivuga rwose abishishikariza ijwi rye ririmo n'igihunga, abivuga n'igihunga. Undi musore avuga ko avuga uburyo ngo yafashwe ubwo yitabiraga inama. Urumva? Avuga ko ngo ati twari twaje kwitabira inama, baratugose batujyana ku ngufu icanzu aho badutoje imyitozo ya gisirikare. Ubuhamya bwa gatatu nibwo buteye ngo agahinda kurusha ubundi. Umwe ati ndi umwana w'umusirikare, baraje batumenagurira amazu baradufata, ati nge n'inshuti zanjye baratujyanye ku ngufu, benshi mu bo twari kumwe ati barapfuye mu gihe cy'imyitozo, ati twagize amahirwe yo gutoroka. Abo bana kandi bamwe muri bo bakigaragara mu myambaro mishya bahawe n'abarwanyi bashya ngo ngo ni imyambaro mishya bahawe n'abarwanyi ba M23, ngo uko babayeho ngo babayeho nabi, ngo imyitozo ngo y'inkazi bahawe itangana n'imyaka yabo ngo yakorwaga, ndetse ngo n'ubwicanyi bukorerwa ngo abagerageza guhunga cyangwa se abatumvaga amategeko ya M23. Ubu noneho apati yari ya maraporo ya Amnesty International twahoze tuvuga M23 yamaganiye kure, Kinshasa nayo iracyakoze iba muri winikandika. Nta nubwo izarekera mu gihe M23 n'ubundi ikomeje kwirusha imbaraga. Ku ruhande rundi kandi mu bice bya Uvira, urumva hari inama iteganyijwe tariki 21 Kanama. Urumva? Gusa ngo ni inama izabera muri uyu mujyi wa Uvira iyobowe na guverinoma Kinshasa, ariko ni iby'agateganyo kubera ko nifatwa se tuzatuvuga ibindi. Intego nyamukuru y'iyi nama rero ngo no kwerekana ko intambara atari yo mibereho ya buri munsi y'abatuye Uvira, kuko uwo mujyi ngo utigeze ugwa mu maboko y'inyeshyamba, kandi ko ngo ibikorwa by'ubuzima bikihabera mu mutuzo, nk'uko byatangajwe na Christian Sadiki Bahati, n'umwe mu bategura icyo gikorwa. Urabizi ibikorwa by'ubusahuzi bibera muri uyu mujyi, abo baragutangaza ko ngo ntari ubuzima ari bwiza muri Uvira.
noneho rero we yagize ati ni igikorwa kigamije gukomeza amahoro n'ubusabane hagati y'amoko atandukanye y'abaturage bahatuye ariko kandi no guteza imbere ubucuruzi n'ubushabitsi biciye mu igurishwa ry'ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, ibinyobwa, ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye. Tariki 21 Kamena, ukurikije imyiteguro ya M23 gukora, urabona iyi tariki iza kugera iyi nama ikaba cyangwa M23 iraba yafashe umujyi? Birashoboka kuba yaba yafashe n'umujyi wa Uvira n'ubundi magingo yanga ama operation. Icyo hamahirwe ni iki? Uvira iraba yafashwe tariki 21 Kamena? Yego. Yego. Ntago nshaka tubiganiraho, twikomereze. Yego, yitwa Ambassadeur Parfait Busabizwa. Yego, yatanze rero impapuro zo guhagararira u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu Parfait Busabizwa yashyikirije Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Kongo Denis Sassou Nguesso impapuro zimwemerera. Ni Congo Brazzaville. Yego, ni Congo Brazzaville. Yego, impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu. Ni igikorwa cyabaye mbona cyabaye ku ya 6 Kamena 2025. Ni mu kiganiro rero bagiranye na Perezida Denis Sassou Nguesso yahaye Busabizwa ikaze, anamumenyesha ko yishimiye umubano n'ubushuti bw'u Rwanda na Kongo bifitanye. Yavuze ko rero ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi riri ku rwego rushimishije, anashimangira uruhare rwa Perezida Paul Kagame muri gahunda yo kuzamura ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byo muri Afurika yunze ubumwe. Ambasaderi Busabizwa nyuma yo gutanga ubu butumwa yahaye Perezida Paul Kagame ubutumire, amubwira ko Denis Sassou Nguesso ngo yishimiye ko Parfait ahagararira u Rwanda muri Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Anizeza ko azakomeza gushimangira ubufatanye n'umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Yes, hanyuma umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa DIGP Vincent Sano yasabye abapolisi bitegura kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrique MINUSCA gukomeza gukora neza barangwa n'ubunyamwuga kugira ngo barusheho guhesha ishema igihugu bagiye guhagararira. N'ubutumwa yatanze kuri wa mbere tariki 9 Kamena ku cyicaro gikuru cya polisi ku Kacyiru, ubwo yagezaga impapuro ku bapolisi 140 bagize itsinda Rwapsu imwe. Yes, ndetse kugera ku rya 10 ni itsinda deja riyobowe na Senior Superintendent of Police SSP James Karasi, bitegura kujya gusimbura bagenzi babo bamaze igihe cy'umwaka bakora ibangi mu murwa mukuru w'icyo gihugu. DIGP Sano yabashimiye ubwitange n'imyitwarire myiza bagaragaje mu gihe bamaze bahugurwa, abashishikariza gukomeza kurangwa n'indangagaciro z'ubunyamwuga, gukorera hamwe no kubahiriza umuco w'abandi bazahurira nabo mu kazi. Ati mwagaragaje ko mwiteguye byiyongera ku kuba mufite ibikoresho bihagije n'ubushake bwo gushyira mu bikorwa inshingano. Murasabwa gukomeza kurangwa n'ikinyabupfura n'ubunyamwuga ati ntimuzibagirwe ko muhagarariye igihugu, muharanire kugihesha ishema, mugaragaze indangagaciro, kuba abambasaderi b'amahoro n'ubunyangamugayo nk'umuco ubaranga. DIGP Sano yabibukije kuzatera ikirenge mu cya bagenzi babo, bakomeza ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kubaka imibanire myiza nabo no gukorana neza n'izindi nzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. DIGP Sano rero kandi yabashishikarije guhora bumva ko bafite inshingano babazwa kandi bagakoresha neza ibikoresho bazaba bifashisha mu kazi. Kuva mwaka wa 2014 nibwo u Rwanda rwatangiye kohereza abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrique, aho kuri ubu rufite imitwe 4 y'abapolisi bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu ari byo Bangi, Bangasu ndetse na Kaga Bandoro.
umutwe wa Rwapsu ushinzwe by'umwihariko gucunga umutekano w'abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Intebe, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa yihariye y'Umunyamabanga Mukuru w'Umuryango w'Abibumbye SRCG ndetse n'abamwungirije, ndetse n'umuyobozi w'ishami rya polisi ya MINUSCA. Tugana ku musozo rero muri Uganda Colonel James Kasule uyu nguyu yafashwe ashinja ubujura, ariko General Muhoozi yahise ategeka ko arekurwa. Nk'uko rero amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abivuga, iperereza ngo rigiye gutangira, ariko uyu Colonel Kasule n'itsinda ry'abasirikare bamurindaga barekuwe nk'uko Muhoozi abivuga. Rero mu nyandiko zaciye kuri Twitter, General Muhoozi mu gitondo yagize ati, ndumva rero abashinzwe iperereza bacu bafashe Colonel Kasule kubera ikintu runaka, ati narekurwe. Uyu musirikare rero ukomeye yongeyeho ko Colonel Kasule ati numwe mu barwanyi bacu ba kera, ati ndamuzi cyane, nzamwitaho ubwanjye. Ku mugoroba rero ku cyumweru nibwo ikinyamakuru Chimp Reports News cyatangaje ko amakuru avuga ko Colonel Kasule usanzwe ari umuyobozi wungirije wa diviziyo ya kabiri ya UPDF yatawe muri yombi ku wa gatandatu nyuma yo gushyirwa mu majwi mu byabereye mu karere ka Mubende birimo ni agace kaberamo ubucuruzi bw'amabuye ya zahabu. Raporo rero ibanza yerekanaga ko ubucuruzi bwa zahabu ngo bukorwa mu buryo budatunganyije ndetse butemewe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yanemeje ko mbere ko iyi modoka ya gisirikare yahawe Colonel Kasule yasanzwe ahakorewe iki cyaha, bituma havugwa byinshi bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo wa gisirikare muri iki gikorwa kivugwa kugeza ubu. Magingo yanga rero Muhoozi we icyo avuga nuko uyu Kasule yarekurwa agakurikiranwa ari hanze, kuko ngo n'umwe mu barwanyi bakomeye cyane kandi bitangiye igihugu. Nibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane. Dushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura, wakoze cyane Bwana Fagike Namura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo